When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here. Alright, abusia mama munyina akwaba biem emfamra Bones Man TV. And then your first time message say over like wa share and subscribe to your YouTube channel. And che bia na yedi interview bi ba efa minia ba ana abofra bia e friend Rita. Rita ya abofra bia na ontimi enante. Saa so na ontimi entena se. Enti se ohwe video ya bo say omini ohwia na boso saa ansa na watimi a movie. Enti na nante ho akoye den edi amano. Na mu free voter region kra na friend lepe yede to manim sam be ye mmoa na yetimi ede aboa Rita Nyankopon encha de yetimi atoto yensase be ye bosumi mu ani ama sesi yetimi arezi sika 1000 Ghana cedis 10 million ede ama Rita enene maame sika yede mo mu enye sika yede mo mo sese bi onfa entwa wo manuma na wonfa nto mo ho nyene ompe yere so omasen ede abie ye small business ya Rita mame ebetimi ede aboa Rita because Rita mame ekire yen say Rita papa enhwe ne biem because onimba bia Rita papa ewo eniti ema asetena mu yede we na yede beto manima amatimi ayeye mmoa ama sisi yetimi arezi sika 1000 Ghana cedis kan sika no million du anase 10 million ede ama Rita enene mame asema beka nsi Nyankopon enhiro bibia wotimi yi ne teku anana sempoa ede eboa yen bia na afei na wo ho video yi na apese oboa oba mo numbers no ye besan de agu ase na watimi afa na wo mo afufuru bia watimi ede aboa nipa no toso nanso ye ne kakra Nyankopon hyiraw se wojebre na wo hweye enti video na ahwe no bohu se Rita emame ani agea samrei all kind sika na aniji sema bafie na ohwe ni mu se animani mu ya no betimi establish business bi na watimi ayeden aye enti Nyankopon nhira obi bia oboa yen Nyankopon nhira obi bia oyi ne kakra ede boa yen Nyankopon nhya ho mamma na yenim se ne aka wo yenim no mbesan so asoyasen na yatimi anyammoa ede aboa sebi wona wonam tebia we mu Nyankopon ka yenyina ye ho onhye ye mama ya hoden yentimi emfanye adwuman yakramo nyina bye bye. Months of 1000 Ghana from Bonesman TV to Rita's mother to support her in terms of any work she wants to do. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bones Man TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso be san so a share